Magnesium, the lost salt. So today I nak cerita tentang magnesium dan apa kebaikan dan kepentingan magnesium ni. So seperti yang you sedia maklum, biasanya you akan tahu dari segi garam seperti sodium, potasium, chloride. All of these are jenis-jenis garam yang sangat penting dalam badan. Dan salah satu lagi mineral yang sangat penting ialah magnesium. Magnesium ni boleh katakan sebagai satu ataupun garam yang relax salt. So, apa fungsi dia? Fungsi dia untuk turunkan paras tekanan darah, digunakan untuk isu-isu seperti migraine, digunakan untuk improve kita punya otot dengan muscle punya function. Sekiranya tak cukup magnesium, boleh cramp, seperti kadang-kadang ada orang yang macam pergi untuk bina badan and everything. When they tak enough magnesium, otot dia boleh ada spasm. So, magnesium, calcium, especially we talking about magnesium, very very important untuk muscle punya function. And another important thing, ada orang mungkin ada pernah mandi dalam magnesium salt, magnesium bath ataupun pakai magnesium oil everything untuk tujuan relax. Okay, kenapa relax? Dia akan open up your blood vessel, open up you punya muscle. So bila muscle tu berada dalam situation relax, automatically tekanan kepada saluran-saluran darah kecil akan mula jatuh. Ini sekaligus akan menyebabkan tekanan darah secara naturally akan mula drop ataupun become to a better position ataupun a balance point. Ada tak magnesium ni boleh bantu untuk masalah-masalah migraine? Ya, magnesium boleh digunakan untuk mengatasi masalah-masalah migraine juga. Kenapa magnesium sekarang ni kurang dalam pemakanan kita? So, ada banyak-banyak faktor. Antaranya ialah kurang pemakanan makanan-makanan yang kaya dalam magnesium seperti a good quality chocolate ada good amount of magnesium, certain nuts ada banyak magnesium, daging ada banyak magnesium. So pengambilan benda-benda macam ni kebanyakannya dah genetically modified ataupun terlampau grain based kind of cattle menyebabkan the natural source of magnesium is depleted already. And dulu-dulu bila manusia ni hidup dalam zaman purba ni, there are more cave like conditions. Magnesium ni banyak sangat dalam gua. So that's why they have enough of magnesium thing. So kalau you nak improve your blood pressure, you can use magnesium as a substitute. Kalau nak improve you punya sleep, you can use magnesium. Kalau you nak improve you punya muscle performance, you can use magnesium. And if you just want to just relax, just dip yourself with some magnesium salt and you will feel better. Ciao.